یا کہ جساں پشکپیت صحرا بھی بد ہمائند کہ منی مرگا پد کہ منی خبر سرو نالے ہمیں وڑا پروفیسر تئی گپ ناصرجم بو پرچے مائے کے حوالہ آواز رہوگا تو تی میں گپا مکمل بکن کہ تو تشہد والا گوشت منی علم ہم درستگتاں کہ عطا صاحب شاعری تو کا یا کہ آگی جندے تو کا اندر یہ باطنی صورتہ میں گپا تھا یک دو مثال میں پیش کو تگا کہ عطا شاعری تو کا نام تہنا ہمارا رومانس گندگا کے بلکہ گلزمین مہر گندگا کہتے ہیں خودداری گندگا کے مثلا خودداری کا میں گپا بجن آتا صاحب ہے کہ چون خوددار مرد میں بوتا آگی مثال ہے یہ چاگرد کہتے ہیں جہل برزی استا واقعہ معاشمت رہا سرپدن نے یہ حوالہ آتا چی گوشی کہ جہانیہ دس سکین پادا برو گھیں واجہ سلامہ دلہ نمن نے پرچہ آتا ہے یہ اما دورہ شعر نبشتہ کو تھا کہ آتا ہے زندحال جاور نگیگ ہوں بوتا گا آہدے کس نے واجکاراں ایر گواں کو کتا کہ بیا وجہ پتو میں رائے پچکنا بلے اتاہ آہن ہمیں جواب داتا کہ دل منی من نگا نہیں او پد اسی پسا دوبارہ کو شگائیں واجہ واجہ حقیقتہ یا اصلیتہ کو شگائیں کہ عجب زبہرین چپا ہما واجہ کہ آپ بری کو زہما واجہ آتا کو شگائیں کہ من تر دست ندیاں من تئی وازمندگ نبا میں خودداریں مردمیاں اسی چی بعد اگا اتاہ بچارے عطا شاعری تو کا بار صوفیزم ہوں گندگا کہتے ہیں یک بلائیں کس نے کچو کے ساتھ سیا عطا شاہ دو صوفیزم اسی حوالہ میں بقاعدہ ایک آرٹیکلی نوشتہ کو تگا چمگا چاپ بوتا کو سکباز آگی پذیرائی ہوں بوتا عطا صاحبہ میں بوانا مثلا عطا اسی کے دلا بلین کے دلا روک بھی ہزار چراغ اسی معنی چاہیے کہ تو بیسیت انسان تی طرح ایک باطنی ہستے ہیں دل یا قلب کہتے ہیں یک ٹرم میں اما ٹرم میں نیمگا عطا شاد کستے احساس دیا گئے پر دیم طرح کے تو روے اور عطا صاحب صاحب لفظوں کو شگائیں کہ عطا امائے منی روج نہ یہ بندات اما کے راہ سرام بیت آسگوار چراغ ای اما چراغ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایر تور سرہ گندی درچ کی اچھی آس بلگائیں عطا صاحب اسے معنی ہے کہ عطا صاحبہ وطی تو کا اما تو ابرمی گوشے مستر اروائی گوشے نائیو کا مارتا بلکہ آئیر دستگی ہم مثلا واجہ ہوتی اردو ہمارا نظم تو کا گوشی کہ میں وہ شاعر کے چپ حیرتوں میں ہوں میں وہ قادر کے گم قدرتوں میں ہوں تجھ کو سوچوں تو کیا کیا نہ دیکھوں تجھ کو دیکھوں تو کچھ بھی نہ سوچوں تچ کا تچ کتا صاحب کستی گشتنا چاہمی پدر بھی کہ عارف مرد میں بتا آئیر معرفت رسطہ چواجہ ادائے نہیں مگا اور دیم تیرا اگر میں برو ہاں عطا صاحب ایک گپا پدر کرنگا کہ شاعر کہیں شاعر اوقات یا شاعر بستار چیئے سوسائٹیا تو کا او واجہ ادائے کر رہا ابر میں کر رہا مثلا مکارا مسک مگوش جورا آسمی نگوشاں چراغ شب کدگا روچ آکمی نگوشاں اور عطا بجزم کے دنیا و دین سودا گر فقیر پیر گوشاں شاعرہ ولی نگوشاں عطا صاحب کس نے پدر کرنے کہ شاعر تو کا ولایت بدھ کت کان شاعر ولی بدھ کت کان یا ابرم رازانگو امگرچ بدھ کت کان آج دیکھے گا پہ کہ مردم آئیارا ولی نلی کن در حقیقت اللہ تعالیٰ نزدیکے مردمی وہ ہمیں وڑا کہ ہمیں شعر تو ونتگا مثلا عطا ہمائیں کہ نگوشی تو ہوتی لوگے دیمتن کشتو کشاری بھی کن پل رو دین اما مردم کے کستے استو مند تو آنی دنبا بکا بلکہ عطا چاہیے گوشے لوگ جاگا کستے ویرانہ کیما ویرانہ چراغ بالی اصل چراغ بالی نہ کو ویرانہ کہ کیا ہوتا ہے اچھنے تو عبود آباد بکا دل گنو کی کہ شپا ڈوباری شپا مڈوبار بلکہ شپے تہاری رازاں درگیج پمیش کا عطا گوشے گائیں کہ بد ہمائیں کہ منی مرگا پد پرچہ منی فلاسفیہ منی آئیڈیالوجی تو کستے نظور ہے پر بد ہمائیں کہ منی مرگا پد کہت منی قبر سرو نالی عطا صاحب کستے فلاسفی مارا زورگی عطا کجام کستے مارا سکین داتا کجام سوچ مارا داتا کجام سرپدی داتا گا یہ مارا زورگی یک کہ کستے سوسائٹی زہگ زہگا لوگ لوگا میتگا مارا عطا صاحب پیغام سرکنگی پانا سرپدی دیے گی اور دومی میں کستے حاکم استم میں حکومت استم گورنمنٹ استم عطا شاد صاحب سرا حدہ چھ گیش واکو وسا چھ گیش کار کنگی پرچہ عطا صاحب کستے یہ سرکارے شہر میں کوپ کی بوتا مختلف پیڑا کار کوتا سیکٹری بوتا ہے دا ٹی وی کار کوتا ریڈیو کار کوتا یک شر گام گیج کستے آئے گی یہ والا استم باید آئے گی سرا کار گیشان چھ گیش بھی انو میں کستے دو اکیڈمی مزنے بلوچستان اکیڈمی بلوچی اکیڈمی باید عطا شاد اکیڈمی وڑے یک ادارہ دگے
जोड़ कर नग भी गवर्नमेंट अगर फंडिंग बेकम आता है सरा पट्टो पूले आते हम मरात सहूलियात के अस्ता हम सर बेकम आता है शायरी से अलावा नसरे पेड़ा चारा आता साहब किसते आगे ड्रामा का गमा बेचारा नायाब बेहतरीन दिलकश बेनजीर आता साहब किसते अंचु तो गुशगात के लोगत सरा या लफ्ज बलद सरकार को तब बेचारन ने नो आता तहना एक शायरी न बुत्ता बल्कि बलूची लिटरेचर यूनिवर्स बुत्ता इमरोज बुत्ता मारा दरबरगी सिक्की वो मनी आयल मां सके खुशकिस्मतियां मैं खुशकिस्मती ये वाला कि मैं जिंदगी तो यकरंदे आज आता दिसता आई गुमा दस्त द्रोह को तो आई किरा निश्तगा बाजवान सैलाब को न रोकिए रास्ता बनाइए किसने कहा था घर लब दरिया बनाइए बादशाहों ने बड़े ज़र्ब का इजहार किया हमसे भी और हमें रुसवा बाजार किए दर्द की धूप में सहरा की तरह साथ रहे शाम आई तो लिपट कर हमें दीवार किया शरदरा मतलब शायरी वाला गप्पू गए माँ वाजा कहीं भी